Hindi ano to? Taruh-taruh ini. Weh, baik. Saya suruh dulu. Indah betul. Benda memasainya berpangli patu kepatia. Benda memasainya berpangli patu kepatia. Indah betul. Benda pengkiando dan berpangli patu kepatia. Benda pengkiando dan berpangli patu kepatia. Indah betul. Benda orang kada may pangli pato paano siya. Indah baite. Benda jojo kada may pangli pato paano. Benda jojo kada may pangli pato paano. Maka. Indah baite. Pun na dulu enak sama mencari enak tanah sama dapat. Na dulu. Ukuran lah ya kita tarik ukuran. Dabete benda ni Joyce wa may sangala ang pato bapak na palit. Benda ni Joyce wa may sangala ang pato bapak na palit. Indah baite. Benda Paulus Randanan wa may sangala ang pato bapak na palit. Bapak 50 na to. Nabente. Benda merienti tandipayo ko may sangala ang pato kapapalin. Benda merienti ko may sangala ang pato kapapalin. Merienti ra ka? Merienti tandipayo.
Ite, di bang sila. Dito. Yung pamapasan na Johnny, no? Indah baite. Bain na Bapak Wilsa, lo may sangala ang pati Bapak Palen. Bain na Bapak Wilsa, lo may sangala ang pati Bapak Palen. Indah baite. Bain na papayos lo may sangala ang pati Bapak Palen. Bain na papayos lo may sangala ang pati Bapak Palen. Kasi alam tahu ya. Yung PT bang kim na dinumuro ito, hindi naman ulit. Indah baite. Bain na nesaldi lo may sangala ang pati Bapak Palen. Indah baite. Bain na nesaldi lo may sangala ang pati Bapak Palen. Indah baite. Bain na papatopan lo may sangala ang pati Bapak Palen. Bain na papatopan lo may sangala ang pati Bapak Palen. Indah baite. Bain na keluarga almarhum Indololo lo may sangala ang pati Bapak Palen. Bain na keluarga almarhum Indololo lo may sangala ang pati Bapak Palen. Indah baite. Bain na papadin lo may sangala ang pati Bapak Palen. Bain na papadin lo may sangala ang pati Bapak Palen. Indah baite. Bain na ape lo may sangala ang pati Bapak Palen. Bain na ape lo may sangala ang pati Bapak Palen. Indah baite. Bain na bale lo may sangala ang pati Bapak Palen. Bain na bale lo may sangala ang pati Bapak Palen. Indah baite. Bain na netiara lo may sangala ang pati Bapak Palen. Bain na netiara lo may sangala ang pati Bapak Palen. Indah baite. Bain na paparian lo may sangala ang pati Bapak Palen. Bain na paparian lo may sangala ang pati Bapak Palen. Kaya na ba dito? Indah baite. Bain na papasina lo may sangala ang pati Bapak Palen. Bain na papasina lo may sangala ang pati Bapak Palen. Indah baite. Bain na santi lo may sangala ang pati Bapak Palen. Bain na santi lo may sangala ang pati Bapak Palen. Indah baite. Bain na puriri lo may sangala ang pati Bapak Palen. Bain na puriri lo may sangala ang pati Bapak Palen. Indah baite. Bain na Bapak Cindra Pedi Umay Wamena Papua Empatu Bapak Laras. Bain na Bapak Cindra Jumay Batu Pedi Umay Wamena Papua Empatu Bapak Laras. Depan Indah baite. Bain na Bapak Cindra Batu Pedi Umay Wamena Papua Empatu Bapak Palen. Bain na Bapak Cindra Umay Wamena Papua Empatu Bapak Palen. Damante. Bain na pemberan menjo may ililim Papua Empatu Bapak Dredne. Bain na pemberan menjo may ililim Papua Empatu Bapak Nakiran Nuan.
Deka, nggak bete. Baik na Lexi Paranan, Papa Aicha, Papa Chia, yung may ililim Papua, Umpatu Pongkyo, baik na Papa Chia, Lexi Paranan, yung may ililim Papua, Umpatu Papa Tio. Sini pa kami na. Eh mama, yan na din po kami. Yan boleh. Kilala yung bata, kinisiyapi. Baka ko rin pa kayo. Kinisiyapi ko pa. Iya, urus na. Okay, sa pagkakas. Okay. Tentu nak mengetahui rokok paling suara rana ini lagi dapat dari bolong. Mentuara rokok datang di kalemi kalau tentu rampot pun tambah teri nak kamadandinan. Puna natungtong lagi pasilaw iran endek di pasiton dapelalan. Kabutuan ka jeme bak banalan mga tanda tasik kila tato di bulan ni. Tanda tasik na kumuha rampoki kibas semawa. Tutungki dibantu berarti langit tama telu bak badi tanda ada rampo tongkon si pakatana batang. Ukuan mi boleh tabe tinggal yang pokok mi. Siman esungan malabi mi kita mintu te to salu limbong. Rampo tongkon tabe tabatanan rampak talinya dua tak. Tapali dan maya-maya suling pak perangita. Ku pamasya sandwi. Laku saadu bulan pak gantianan makarai mi. Situ kabutuan mi jemai bak banalemba makalima na tomipatu tamate lili na panda di bolong. Salurana saludo kuturintin masuling kararaan undal lepopak datuna lante lili na kamadandenan rombongan na papana ayu kalopo umpatu bapak na tiyo rombongan na siya nefalen jomena umpatu bapak na palen rombongan na keluarga almarhum bapak na dandi wamena umpatu palen rombongan na bapak na Rudi wamena umpatu bapak na palen rombongan na keluarga ne Selle wamena umpatu bapak na palen rombongan na Datu Dometong Ariu umpatu bapak na Panda rombongan na Eri Kalimbuang umpatu anak Tomate rombongan na mama na Rante Palu umpatu bapak na Max umpatu bapak Max rombongan na bapak na Yuli Seriale umpatu anak Tomate rombongan na mama na Rante Palu umpatu bapak na Max rombongan na Nene na Iren Tagari umpatu bapak na Panda rombongan na po Marco Kalimbuang umpatu bapak na Tio rombongan na po Kiran Muan Elolim umpatu bapak na Tio rombongan na po Dion Pali Kole umpatu bapak na Tio rombongan na Deri Elolim umpatu bapak na Tio rombongan na Profesor Dr. Yohanes Rante SE MSc Jome Jayapura umpatu na bapak na Laras rombongan na Pongkio Elolim umpatu bapak na Tio rombongan na Peri Elolim umpatu bapak na Tio rombongan na Masay Pali umpatu bapak na Tio rombongan na Pong Aura Pali umpatu bapak na Tio rombongan na bapak na Chakra Pali Kindiran umpatu bapak na Tio rombongan na Pong Pajar Pali Kindiran umpatu bapak na Tio rombongan na Erlanyo Lempo umpatu bapak na Tio rombongan na Bie Makiri umpatu bapak na Britney rombongan na Tio Pali umpatu bapak na Tio rombongan na bapak na Napa Paniki umpatu bapak na Eros rombongan na po Yuri Pali umpatu bapak na Tio rombongan na bapak na Rangga Pali umpatu bapak na Tio rombongan na Jojo Pali umpatu bapak na Tio rombongan na bapak na Kiando Pali umpatu bapak na Tio rombongan na Jos Sangala umpatu bapak na Valen rombongan na Paulus Randanan Sangala umpatu bapak na Valen rombongan na Merianti Tandipayo Sangala umpatu bapak na Valen rombongan na bapak na Wirsa Sangala umpatu bapak na Valen
rombongan na Papa na Onek Sangala umpatu Papa na Palen, rombongan na Santi Sangala umpatu Papa na Palen, rombongan na Ririn Sangala umpatu Papa na Palen, rombongan na Balik Sangala umpatu Papa na Palen, rombongan na Mamana Ise Sangala umpatu Papa na Palen, rombongan na Tiara Sangala umpatu Papa na Palen, rombongan na Papa na Rian Sangala umpatu Papa na Palen, rombongan na Papa na Yos Sangala umpatu Papa na Palen, rombongan na Papa na Topan Sangala umpatu Papa na Palen, rombongan na Wimpi Sangala umpatu Papa na Palen, rombongan na keluarga almarhum Ito Lolo Sangala umpatu Papa na Palen, rombongan na Rapi Sangala umpatu Papa na Palen, rombongan na Papa na Dei Sangala umpatu Papa na Palen, rombongan na Papa na Sena Sangala umpatu Papa na sa Palen, na rombongan na Ape Sangala umpatu Papa na Palen. Yang motor sa lulara sa lubong rampotong kon kamatederi na panda di bolong anggato na tundang mali indire bati tonaluyang indi Mario rampo dongkon si makatana ba tadi o balaran ng kana tomak bilang tediri na panda di bolong belang natana lili mo na lagi ilang itamasuro no sa tawati kumura karangan inayanta talagang nga mura di ilang ikutan na rondo kalain bagi mura di ilang di saungan kumuha tumpari ka butuan tatamate hanggang na rondo kung apari ka nuntukan tatamate ilisod na pangaliyo mangka magkisigundan to ang maupong magkisigo yung automatito sigundan to ang makila ko ang manuhan ta sibuya automatindo kila ko ano ruwataka sibuya automatindo kila ko manalimba sibuya kamaro kila ko may buwan turusan na kalula ang nakuwatan na alam na inyo kapalaran ng pagkakaroon ang sinasabi na pamaharan tiyang tuyo ang tinala na lumuso at umaraputan lang ang natulang bulan tao dan nakuwatan ko siguro tumang pamatakasiranan upang walikan tagawa untuk itulah di teling rongko kumala na terikan tagawa kumala dari teling rongko lakani rongko dongko dia wariko na unisip itulah makairan na hingga ito nenek di nenek dia kapila sakana yang kedua ya Allah bertemu iya maganda siya na nalaya si karindena ang ilang perkara ay nakundo ko natin na maamalit po sa kasama ko kami rampo ko ni makarindena tira tutong ko ni makulang kay rampo kong pandiyo wala ang panakamarandena Muira ko na budal na si Pato Pula si Pangapanga malinta meran mo aping na pero pulang kudusan na kalula mapameran na tumaluwa na tumakalo ko na singun karangan inayami Nuntet indari ko niyalana ni Leka Umamay ko isang kaana ko wala kapulangan pa Minalwan ni kami kay amma bitulangan ni kamay ugindo Kami nilalang tembusang mahirap kami karemi Kami isa lang pembiringan sangka dia dan bertebak kami Bilang matahulang na kami Kapalumbangan sangka Wawasukan na wala kami Kabawa mga letenan palikuan Ang namandaan na alikuada Ang naging isa rin na sangka Alipusangka Labang pagkira ko lang lalang pana Kamalabelan kiniti sa alipasusin na si Palin Palaona Sigundang kapamilya rata na ang mga sili ang kapamilya pelikulang tutu Mga kapamilya sa kinagurong kumumakang kala-kala Nalaw kapamisulat ang kami Lasap kapamisulat ang limbami Ang bilang ko para ko hongkong Ang pinagkakang ngayon Ang bansang nalidana Ang siya ni Iriwa pero itong bumibarahan na kuralayan ang sumbong pantalisangka iya kong gawin ng sugi iya dahil ang menta aniyanan kung kumari nilita na napilang asak karangan na ang gabara na makulitin dan rara makdurubang balik ko lang nang ipapairay kitinibigutan ay rampotong konsula ko sa bulo ko na kalatiwin na pangdalibo tiyong para siya dalam sebagai anak pantalan para kiri. Pengaratan berlalu tentang merasa kalian. Kenapa lupa matang dan kalian nak kosin dan aboma. Umalang keaduan atau madal tengkunanda.
dan maka tagariang tempon kemudian agak pararungan keripur tahu buka diimba pada lima kiri berang solato sampai bobok nata madera lungapan dari dulu maka bahan mereka diimba yang makanannya sama kemakanan sini sama diimba pada disentuh karena poinnya lulungan anda dan disini dua pada baik-baik ia barang nama kulit pindah dia ramah berulang balu ia pangkalan sering-serendeng kalau luar sarikan dalam bangka dan berarti lagi kalau dia lalu kona pangan di lombang tidak yunam ia bukan berapa bagi ini kabar ini malam yang bagi nak pula bukaruno tiba lampai pada rika lunen bala dulu lebih bulan ramai barang di bawah-bawah ini lain ditanggung-tanggung sangkana base situka bahkan neraka tiumba damai padang itu mariu pulau padang masih dikira pulau tembok dari lalu kalau ada pulau tembok simpul lalu tembok kumpi palisi kumpi bulan untuk sesia bahkan neraka tiumba damai padang masih aku pindah ile tiumba padang di sereale bellah bulan lamai padang anak patulong bahkan neraka tiumba padang di rombongan sang paliran na padang di bori padang na lotong utara daenan na siya de rose iya tondoho na datu muan itu si kambing gayang di mata pindah iya daenan malu terigente umpin jawan ni sangka na tosang uluway bahkan neraka tiumba padang di wamena dan wawapi bulan padang di irian to dia tondoh na pali susugi dia tondo tiran dalelena gumaluntu karebanna lalina nusantara kumaya moare tondo kuntambuk bulawan tasa umpa pore batang nanek tang karawan ditimba tonto ponno disio tonto lempan tigan dolalan nilalili dalepo kambulan diringka batang nani lampandan batarek kallo todio padang di Papua todio padang di Wamena katakan neraka laku kuah tiumba padang di Palopo dolok piulan diomai padang na Batara Guru dainan na sawiri gading padang na payo to dio tenrohe dibagi bunga waru ditagek-tageran ni Sulengka padang na Batara Guru tondo na tarana kada tuwalu na luang mak di Kapondra katakan neraka tiumba padang di lantai pau dolok piulan may para dan merah buah pindah itu tahun bahwa di Paris dan mati pak dua bulan mau telepon bulan dari sesi harusan temantan mata kalau Toraja Utara tugasanganna tondo di pamariwinat Allah padahal napatasi bidainan nalangkan barade rante mendur hutung kasanganna rante beto pagantiananna katakan neraka tiumba padang di Tagari leli na padang di Talung Lipu padang na pangarungan daenan nanik bulu pero padang na potar kallo tondo malu teri gente unola tampo malolo unte te tampo tang kelok Talung Lipu si tingayo katakan neraka tiumba pada tuan nang karopi nanalilit bisa bana angga datun na padang dinanggala karaena pada tuan nang karopi ina unno koi tongko nampau uni sungi esungan pakalan dua sangka talam padang dinanggala padang narare daenan napu pata pakatakan neraka tiumba pada tu pira-pira bana lembang dolok lebih bulan jenitel di pulang kutusan kalua angga mati kamatasak ampulenda makarai rampetong pesolato sampai bukona temira ori dambani temira sampai tsunami tumangi batu milese sik dalalan mipolalan temira bandir salu temitu beteran danan para masa pitu mangi bukan ngumpar ramatanda heran nanalambi kudigo soralam kan nadetek tu dia ngadu ambil di padang di pasele pesulunan padang di rante mau Mario Rio nalambi makaroro karantui pada mau dikaindo di tiro lako tayo manene di tampa tau mata
batang rambut mora nenek kumbatang di buah pamora reto matindo mo lande ikutambeng naman ang ngamanua di pamatuin di kumadandanan sangkana di pamanok karungan mo ada Delanda satu-satu mora indo tangkan mora sa pulungi anta sinisa ilalang anta biak pelesea anta pantang kalambanan Delanda la di paudu mo adana la di pasubun mo sangkana kamu ang karaya lahi na tentuhara sa paduanana Bapak Nalemang suatu samboro itu pantang-pantang tiupak jadi beli buat tubusan kapalua lagi gua dia di balaran nampak anak kamaran denan kasih tiduran tiap tiuka cuma bilang tidak masih pirulin kaki cuma rambut tahu yang masih dan kadelu kaki kelempunan tahu si pangaruh itu si pangaruh karungan dia sampai yang pangaruh dan masih semua anak nenek sampai di kota rumah Lumurah kiri pamatua itu tiada makabotan pula Sahabat sebuah anak lembang Kalian sabda masih kedolo Tentu pamatua itu di pamatua karungan Dia dapat sekali Semua ada di kedolo Lakukan bentuk mata Di siapa juga Tentu siung untuk kasih kebatinan Yang ada Lalangan mendua balik Hingga dalam tadi paraya Amanan dan kita untuk suara kemudian itu seluruh tulang pada kasihan ada bisa anak-anak nada dia selama anak utara ini jadi juga bukan tidak sangka anak buah karena dia yang berdua sungguh dan berterkami karena dari depan dari dulu kita ini kalau aku akhirnya dewa amura kalau disini kita terus satu lakukan di kali ini itu dari bulannya itu seorang para orang itu apa materi depan dari dulu Nakula anak-anak dia Magasakai pinang gating maganda na laulo Kang kilalang pawalay lang dia Ialang ilaw ko ni ulan ilang ka nagasiki Apatuara ka masamaya Mapalitan ka lang ang puwa Tinindo patoko Manganda ka lang ang puwa Sumpo mamasi Dalang puwa masilasiyat Dalang puwa ang puwa Iya puwa katinarating ka Umaw ko imanitira Mahirisukin na ang puwa Batara tua, puwa kami tadi bulala, puwa kami tadi mata galangan, puwa puwa puwa. Bisa melihat, akan terlihat rumah ada kalau yang kembali kali ini selama ini kalau ada kesulitan kalau ini yang punya apa dia sebab itu. Sekarang ada penipuan kali mualah, pasti kok itu para mata kalau itu sore-sore. Anda balik ke sandaran kali tarik-takiran di bantan taruni. Lagan dari sugi, laga dalam kawiyanan. Kami tahu lebih lantang mana kanda. Lagan di kekuasaan dalam kami di kota Kuala Lumpur kami. Langan-langan dari sawarami. Membulang boleh kami. Mungkal tangan lagi sepaling bulan-bulan. Amni kontra baranak paunganan. Amni di kota Ulamba. Susi nenek ini. Tuhan todologi. Aku pasundungan puluh kembalikan aku tinggal dengar dan masurupa lagu tua napua mora pasundung di lagu batang di kaleta kita mintu te masalah masalah selamat lagu kita mintu te torampo toko Panas ko. Iya tinggal satu itu. Dati. Turun na tumuto ang manong ni Batara. Yung may tundong ni Pude na kawibukan. Turun na ang manong ni Batara. Yung may tundong ni Pude na kawibukan. Yan na dito sa laki babae Pak Jotin ni sa kamaratumbi saya kami pasitulungan ng katulad ng kadat. Isa mo mo
Ya. Mau pagawin na lang nga. Bahaya mereka itu. Tidak mungkin saya bisa. Kita kemana lantang na. Benda bati ini benda dari beberapa napa umatan. Benda bati ini benda dari beberapa napa umatan. Ya, indah baik deh. Indah baik deh. Benda Bapak Waldan Damaris Sang Kombong Napa Umatan. Benda Bapak Waldan Damaris Sang Kombong Napa. Baik na Bapak Sinar dan Bapak na Papua. Bapak Bapak Britney. Baik na Bapak Sinar dan Bapak na Papua. Bapak Britney. Ya, lagi nanti kamu kembali ke seluruh. Alan. Cepat. Anda baik deh. Baik na Bapak Nemende. Kami waktu lama minta baik nama dia Nemende dan waktu lama 4 pintu anak temannya. Ya. Kirim penyindir itu ya. Baju komisi diberikan jadi bisa boleh. Nama domi boleh, tak macam tapi lawan. Siap, sini mana baju? Jom bersama makan.
kiluran tadi. Limpang Malango, Antipao. Hindi, alamat pemilik. Iya. Kami pakai tiga deh. Iya, lagu sunod ko ba jalan ko sa kiri, tindak ko ito sa bali. Ito ba ito? Merek kata ito sa bali ito. Ayla, merek Ayla. 1854. Yo, agak macet itu lah. Yo, tapi mirang itu sunod ko ba jalan ko baca betul ko sa kiri sa bali. Ayla. Oh ito. Na ada karantina sa pagkakaroon din lang. Ini dari PKB. Ngapain dulu lah? Iya, langkah ruko yun dito Ayla. Kapalat yun. Nabarara, katuci ako tututin. Tiro na ito, ako ka pamachi na. Ako pamachi na, pangyo. Ayan. Tira ya. Turun dito. Ayan. Alam na ba? Sinabi ko kasi nga wala akong sumok. Kaya. Karena ko alam. Hindi kayo supunasa. Ako pa po. Kasi kita tamin eh.
bergam. Berarti dong pemirsa. Kelewatan mikir aku. Ito rin pa, hindi tayo rin. Tino ko na, Kara, papaalin ka, Hotel Manika, Rantipo, pato papapalin. Tino ko na, Kara, pato papaalin ka, diyan ko may Hotel Manika, pato papaanapalin. Iya, sekarang ini dan Bapak Palit. Bening. Dapat itu. Baiknya memarama bola berku. Batu mintu arah kemana? Baiknya memarama bola dalam berku. Batu mintu arah kemana? Bisa apa? Indah baik. Indah baik. Baiknya mamaomi dengan berku bola upatu mintu arah kemana? Baiknya mamaomi dengan berku upatu mintu arah kemana? Banyak keluar. Mati nareram. Oh, mati nareram. Mati kami mati. Pero orang juga. Coba lihat. Benar. Tidak apa? Deh. Ya. Usangan niya kuyong orang lihat.
Misalnya aku kasihan Belum badminton tuh nah. Iyo. na video pinama-upload ko rin yun. Matumbor ito na. Ako, tapos lang to, nagtira ka ko ito main tumawa. Kami ito. Ano malepong. Kartong plastic. Ya, pe ma-content nito eh. Sa content mo kasi kita. Iya. Tonton namin katabi na namin tuwara la ko bata di kaleta. Kita mito de Toronto. Ito na siya di ba ito? Dibantu bati langit. Kundi. Kung pamatuloy ito pada na rin kung pabanok karunungan sangka to di ko tao ba. Susi sangka dia nangki papalumpun tomatuya manda dito ilang na di kalumpung lamba-lambana. Iyan maralok na banuan enek di lupi do tilangi daw esungan torolo. Manda mo di pamatuloy ito. Bilang naman mo ka di pa di apita mingkay lari pa po sa Borona. Gilid dan tiada nakabutuhan pula gitu lang na isang na tawa. Pilihan mo. Lakot kong kiyaw kumala ng pana. Kamanadonan si pamatuloy ito piniti sa kalito susita. Tarik ulang tamadan dan si madrarang magparang-parang. Tarik manan magkatawa na ko. Siman kalingking kalua na maalipulita ito pagkatingka sa nabakaraan mo. Dahil labing buwan na nito ito ang utusan na kalua. Baka panganak kita dito sa manasan. Bago ka sinasambol ka katulungan ko ng kumawal-palulangan ka. Pangalan ka at mayroon na pandaligolo o tarik. Di ka pangarang kakali ka buwan ini kalilang maya-maya siling kaperang kami. Kamuan ka na pakampan. Kurang penonto. Ada yang mengatakan cinta. Jerusalem namin pada kesimpulan dan dengan pada cinta lagi dengan pada kesimpulan dan kemudian lagi pada kemudian siap jadi pada
anak pamate. Rombongan na Papana Aldrich. Joy Mayo Benamin Pablo Papana Palit. Rombongan na Makina ni Bunga. Darupun Bravo Malimata. Rombongan na Papana Wada. Damaris sa Ondo Bravo Malimata. Rombongan na Mapini. Miti. Darupun Palaga. Tumpatu anak pamate. Rombongan na Hubatandong Darupun Rantidao. Tumpatu anak pamate. Rombongan na Miko Luma. Panita, tumpatu anak Lalas. Rombongan na Nene Nago. Panita, tumpatu anak Lalas. Rombongan na Nene Datu. Bapak Soni Nene Kaliba. Tumpatu anak Lalas. Rombongan na Bapak Horo. Roman, Panita, Malango. Tumpatu anak Lalas. Rombongan na Tumbo. Baktu. Tumpatu anak Buku. Rombongan na Tumbo. Domina Buku. Tumpatu anak Buku. Rombongan na Kaya Papana Alengka. Hotel Monika dan Tepal dan Papua Papana Palai. Rombongan na supaya jelas apa
Kahit bumili ng kasado. Kaya doon na daw. Oke, pemirsa kita jeda dulu ini. Ada panggilan ini.